Uzobhekisa kwamele kuthixwe inkosi. Ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe akayokuyamela imithandazo yenu. Asoza lehlisela isibusiso umani ngale imithetho yakhe niyigcine. Ngiyacela mayizukulwane ngegama likaJehova. Bangithuma ngimfana omncane woMagubane. Bathi ke obaba njengamanje sizodlulisela kunobhala uMagubane ethi nje jwabu ngoba imisebenzi miningi ekhaya bezimemezela leli thuba esilitholayo manje socela ukwemukela baba uNdunankulu uPremier walelizwe kodwa sizocela usokhaya walapha ekhaya ukhansela uMbengwa aselekelele ukusethulela obaba bonke ngendlela efaneleyo uzobe sesho yena ukuthi siya kanjani phambili ngoba thina asizokwazi ukuthi siya kanjani phambili. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngixolise mfundisi, mina angumZulu ngumVenda. But kunabavenda basontayo la. So ngibeke lapho ngiyathemba ukuthi maNazaretha bantwana beNkulunkulu bazobekezela na ngikhansela la indawo le. Lana ngizothula ubuholi bethu. Sibonge lesikhathi sinazo la nethuba lokuthi mina esindodana yakho umfundisi lana asibandleni na wonke lo mphakathi esinawo ngoba uNkulunkulu siphele sesikhathi ukusuhole lana angizoba mude ngizoyimosha ngoba ndihamba nomkhulu obumphethe obongidala sakafiki kumkhulu loniwaziyo ngizobiza ongaphezu kwethu ebranchini usekretary usithi ngokwasi comrade uNtate Jack Lesuthi uyo mabhalane wethu. So la eceleni kwami on the right ngino onobhala jikelele wale Joburg yonke yeCongolos yeANC utatu simbiza ngale nkulumo yethu comrade Sasabona Manganyi. So mina ngizothatha lo mic ngidlulisele kuye uzoqhubeka uzositshela ukuthi uze nobani ngiphelela lapho. Nami ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Awuthi nami ngibulise abaholi besonto nani nonke ngeke ngimoshe isikhathi because size no premier wethu lo naye azonibulisa njengesonto le ikhona lana eJohannesburg. Sibonile ukuthi sifike lana sizonibulisa nani niyazi ukuthi aniyedwa manithandaza lana nathi sikhona nihlale nisithandazisa ukuthi zonke izinto lezi sifanele sizenze ku-government yethu zikhona ukuthi ziphumelele ngegama lenkosi.
So lo upremier wethu uPanyaza Lesufi lo munye lo akhuliswe ubaba eRigwala. Ya mawufuna ukuzwana naye ukhulume ngobaba eRigwala nizazwisisana. Mina no premier so angifuni ukumosha isikhathi ngifuna ukuthi nginike yena ubaba wethu uPremier Panyaza Lesufi lo asithanda kusonke lana eGauteng asihola kukahle baba Premier Panyaza Lesufi the son of Themba Gwala. Ngiyakhetha inkosi yasokuphakamela. Thanda kunibingelela nonke kakhulu inkokheli zesonto. Anazi ngijabule kanjani ukuthi ngibe phakathi kwenu nalaba ngihamba nabo ngiyathemba nabo bajabule kakhulu. Ngithemba bangicela ukuthi ngize la ngathi mina ngifuna ukuya lapha uyokhuluma zimbili nje into engisicelayo nje ukuthi ngize la ngizothandaza nani. Ngifuna ukubonga kakhulu mfundisi ukusithandazela, bonga kakhulu nokuthi nisamukele. Yokusibili nje ukuthi ngathi nginduna nkulu yala ekhaya eGauteng but angizanga la kaShembe ngizoguqa phansi nami ngibe njengani, because ukwa unduna nkulu akuphelelanga if ingafinyelelanga la kuhlala abantu khona, abantu babakhona bathandaza. So ngize nje ukuthi nami ngibe phakathi kwenu ngazi impilo yenu, but phezukwalokho ngiletha umasipala nala ngisebenza khona ukuthi inkinga zenu ibe inkinga zethu ukuthi sazi ukuthi sicasula kanjani. Bakamasipala bangichazele yonke into yenzakalayo la. Ngiyathembisa lento lezi basicelile ukuthi ngizenze. Ngesikhathi esimase sihambile sivumelana kahle sizaza zokhuluma nenkokheli lesonto ukuthi sisebenza kanjani ukuthi siqhubekile. Kwanamhlanje nje inhliziyo yami icolile ukuthi nami ngingafika la ekhaya, angifikanga kuphela ngifike ngizothandaza. Ngingathandazelwa nami, ngiyasibongela inkokheli, ngiyabonga. Kuphakama sabela wena yamkila wena lazizi seyizive kumbilo male ane Jeremiah 30 verse 7. Jeremiah 30 verse 7. Kuphakama sabela wena
incwadi hawu lukhulu lolu suku yeke iningi hawu lukhulu lolu suku namhla emzini waseSandanezwe hawu kanti nathi singabantu hawu kanti nathi siyathandwa inkonzo isivaliwe babo uPrem amahubo 148 uzongifundela uverse 18 amahubo 145 uzongifundela uverse 18 izithelo azage zagi Siyabonga baba uPremier ubuhlakani lo bokuphatha abantu mawuphethe abantu awuhlali la eSandton ugcine khona kodwa uyehla ubuyise ebantwini obaphetha ibonkosi ubuhlakani lo futhi uNkulunkulu lona unyazi lwezulu uNkulunkulu ozama ngayo yonke indlela yokuthi anilekelele ekusiphatheni funda incwadi amahubo 145 verse 18 yeah uJehova useduze nabo bonke uJehova useduze nani nabo bonke abambizayo nina njengoba nizela nizobiza uJehova ukuthi anilekelele useduze uJehova kini bonke abambizayo ngeqiniso mali imbiza ngeqiniso wafika uMatamela ngizoxoxela qhubeka verse 19 yeah uyakwenza intando yabamthandayo uJehova ufeza intando yabamthandayo kanti ababi bonke yeke obabhubhisa yeke abekho ababila ngibonga ubuhlakani baba uPremier bokubona uNkulunkulu iqembu elithile la bese liphelile induku aqondile khona uxabanisa abantu esontweni bese liphelile induku yishumi leminyaka indebe ayibona kwase bakhona oshebayo wathi hayi khona nina ilahleke khona la ngaphambili yani kuNkulunkulu wasebusheni bamaNazaretha niyoyithola indebe bahamba bafika onyazini bafike bathi baba siphelile induku inkwankwa asilambanga siyafa alibonga unyazi lwasezulwini yathi inkosi yezulu nomhlaba hambani batabami nizongena kuma final bathe sebengenile kuma final kanti bazodlala nalo lelo qembu lelo abazoya nalo kuma final kwi-league lela qembu labatheli induku lathi mana libatheli induku bethuka
but hayi kusho ukuthi isibusiso sonyazi asinabathela ngakithi babuyile enkosini imbuza yayisembuza inkosi yamaNazaretha bafike bathi Shembe cha hayi bazoshaya laba bantu final ithi inkosi yamaNazaretha ayikho tshintshani lobambayo yasathi scheme into yasezulwini nikhona lusathi scheme yasezulwini lathi tshintshani lobambayo bahamba bafike bahlala hawu bayitshela hey bakhona maningi ayibongiko maningi leso nto ngibonele program kuye bakhona ayibongito yasezulwini ufika uMatamela ke premier ngoFebruary ngithe ngibongani ubuhlakani bokubona uNkulunkulu lento eniyenzayo la nehle nize kithi ukuhlakanipha lo ngeke ungiphathe ngihlale emkhukhwini wena uhlale esandini mawufika ngivala umgwaqo ngigubha umgodi ayibo nkosi ngeze ukuthi upanyaza angafiki kuphela umgodi zishaya amalamba ahlaza imoto le sibe sishisa batha kodwa uNkulunkulu lo enize kuye usebenza into ongakazi uyibone ukulekelela leli lizwe ukuthi liphatheke ma kufika uMatamela lapha babe khona abanye ngibabonile bengihleka la emuva iyabuza into yasezulwini mongameli angithi ngixoxela linena ningekho nabanye ababengekho ngihlezela kokwanzile bafana besonto mongameli uzokwenzani uthi umongameli hayi khona inhlangano esiphethe nayo esenze umshado nayo siyaxabana nyazi hawu nibangani thalana sinenkinga lana uDonald Trump ngikhuluma kahle uDonald Trump uhoxisa uxhaso lwezimali abakade sixhasa ngalo zokusilekelela kwingculazi idingo wayekhona umfundisi ufakazi wami idingo seMaNazaretha awu manje nidingenzeni mina cha baba ngikhuluma into yenu yaseofisini le baba besibona ukuthi thina asikhuphula iVAT ngikhuluma kahle madoda nto angithi nakuyi SMS yangena ethi nge-1st zika May you will pay more ngikhuluma kahle Thaddeus luthuyazi hawu mongameli bangathi abantu besihlipheka kangaka uphinde ukukhuphule lento enenithi iVAT uyikhuphula lento uthi mongameli mayezala uthi baba ngizocela usizo shebe uthi ke mayesi kumongameli uthi sizohamba ke siyoxoxa nalabo kodwa siyalwa luthunyazi ngiyakuthibisa ungayikhuphuli lento abantu bakho bayahlupheka esikhundleni saloko thatha lo 350 bulala lo 350 wakha amathuba emisebenzi ufundise lezi ingane ayibo nkosi nikhona esontweni anitheni zosontanathi madoda nitheni zosontanathi kodwa sikhuluma indaba engaphakathi kini ithi inkosi yamaNazaretha sikhuluma ngoNkulunkulu olwela leli lizwe ukuthi libuseke ningathi manje sibona sihleli la egangeni nicabanga ukuthi mhlambe akukho lutho esilwenzayo ukuthi leli lizwe nikwazi ukuliphatha cha kuningi unyazi lwezulu alwenzayo ukuthi leli lizwe liphatheke wahamba mongameli wahamba sithe siyezwa kwangena ama-SMS athi next week on the 1st of May you will pay 0.5 more thina esasikhona simuzwe ekhuluma zathi le ndoda yemuzwa uNkulunkulu utheni kodwa sithe siyezwa sezwa kufana ireverse inkosi nibusise sifuna ukunitshela ukuthi sijabulile ngoba phela amabhondi abantu acishe adliwa iliyandela licishe nayenza ninoNkulunkulu kwasuka abantu la
thina kwezohlala phansi kusuka abantu lana bayose bazenza inhlekisa bayawela bangaphesheya bathwala imithwalo bafike bathi hey kodwa ushembe iqili niyezwa bathwala imithwalo bathi thina eSouth Africa siyahlukumezeka sizocela ukuba ama refugee athamadla kusha hayi kulungile sizonimukela ninjalo bababukela babenzela zonke izinto kanti ushembe uthumela umongameli ukuthi ahamba endlela nikhona wahamba umongameli elalelizwi lonyazo ahamba ngoba wathi mayephuma ekhala umongameli ukuthi manje le ndoda njengoba inciphisa ukhazo senze njalo wathi unyazi hamba ukhulume nayo uTrump kwasuka abantu laba gijima bayele phambili kanti uShembuzo uzonamathela kuMatamela wafika uMatamela lapha bamenza inhlekisa badlala ama video izinto ehlekisayo saba ihlazwana niyezwa kanti uShembe uthusindi kwemqubeni namhlanje izolo sizwile phayithanda lenkulu azixabalanga kusho umuthuli uDonald Trump neElon Musk abangcwele funa sikhuluma amaqiniso namba abaholi bethu phambi kwethu bakhona abantu esontweni siyabonga bafana bokuphatha umhlaba mangabe nibe nenhlanhla ukubona uNkulunkulu kubalulekile lokho enikwenzile ukwehlalize kithi ningathi mangabe sekusondela lezansuku bese niza nezikipa gogo bethu balala ngazo nami nje salukazi sami silala ngayo mhlawumbe esinye sinekhanda la wena futhi khona ugogo nje unekhanda likaPanyaza lala ngazi isikipa ayo kithi asosini kodwa siyabonga mkhandlo omkhulu wasezulwini lokhu engikukhuluma lana kuwumsebenzi onyazi niyezwa namuhla njengoba ngikhuluma ukuthi unyazi lwenza umsebenzi omkhulu wokwenza leli lizwe libuseke namhlanje ebusuku nale ndoda engumfundisi asizukulala siyahamba kunenhlangano enkulu yamatekisi eSoweto efike onyazini njengoba kade lukhona lapha kuFebruary bafike bathi baba sesikhathele siyabulalana isibhamu sidla umuntu imizila ayila awukhuluma inkinga yakho Panyaza ulekelela wena mfowethu uthe wezosonda ngifuna uphume la uyikho somzamela umNazaretha madoda simzamelela umNazaretha nomkhaya mafika la madoda baba sesikhathele ngiphethe wena inkosi baba sesikhathele siyabulalana sidubulele sibabulela abantu esesibabulele bo98 sesikhathele nyazi lezulu sicela usilekelele ayithi ngikhuluma ngokuhlakana ukubona uNkulunkulu ukuthi nizosizakala manje zela lutho nyazi befundise laba bantu bazocela ukugezwa bathatheni nibageze kusasa nje Soweto manje hleli nje ningenzi lutho mphathisi ungafika lapha eDube uzobona sogeza abantu bakho bayakuhlupha abantu betekisi nakho ke kodwa siyabageza kusasa sibenza babe amakholwa kusasa sibenza babe amakholwa uyabona ukuthi uShembe wenza umsebenzi omkhulu kangakanani umsebenzi onyazi lokukhuluma ngawo usithumele kubaba nabefundisi ukuthi sihambe siyogeza laba bantu bayeke ukubulalana bayeke ukubanga imizila igoli libuseke siyabona niyazama nokuclean abafowethu nabaphodoli imoto zethu ziphelile amarimo kodwa niyazama cha bancele nami bengiphakamela ukubonga kumphathiswa nethi bahamba nalo sengathi uNkulunkulu angabe emphatha uShembe mayithandaza akawuvala umthandazo engasho ukuthi ucela leli lizwe libuseke nabaphethe
ikhundla ucela ukuthi uNkulunkulu abe mbade babe neqiniso ekuphatheni abantu inkosi kwiseni kuzwini. Siyabonga bacela, siyabonga baba mfundisi ukuselekelela ngokusimukelela ubaba ondunankulu wethu. Udomdala sinjene nje. Yokuthola sinjene nje kodwa ithemba lethu likunina. Ithemba lethu likini ukuthi nizosibuka. Niyasazi ukuthi sikhona. Namhlanje usunesiqiniseko sokuthi bakhona abantu abahlela phansi eDorffontein endaweni nje ephansi. Sibonga nje ukuthi nizehlise nehle phezulu nizohlala nathi asibhinqa amabheshu. Singelutho nje. Yawazi umuntu obhinqa ibheshu into engelutho. Makufika inkolo yabacolonizer lelizwe. Bafike basifundisa ukuthi uma ufuna uba umuntu ophezulu kufanele uyeke isiko lakini. Basithatha basifaka kweminyama ihlathi. Siyathukuza ke manje mawuthi ukhuluma ngendaba ukuthi hey obhinqa isidwaba athi umuntu siyanuka isidwaba. Hayi ucoloniziwe. Kodwa ithemba lethu likini bafowethu ukuthi nizawusidakula. Nitshela abantu ukuthi hayi okuphelele ilokho ozalwe uyikhona. Ngoba namhlanje sinto singaka nje. Shumela ivangeli lokuthi uma uyinsizwa yakini wondla kini. Musugqoka mfowethu isudu uzuqethuka iqephuke yenze nje isudu umama akadlile ekhaya. Izingane azidlile ekhaya. Umuzi ufile. Nendle yodaka ekhona ivalwe ngamahlahla. Kodwa siyabona ufaka iFabian. Gqoka iFabian. Hey. Sifuna silindele lozo mfowethu. Nizosibuka yabona nibesibuka sikhuluma nomphathiso nomphathi lapha ekhaya. Babukhansela ubheke mfowethu. Lama uya lapha nje ngeke ungene lapha. Ngeke nje ungene lapha yana. Ungathi uyafika njalo ngamasabatha siyakoklina le yankinge lapha yana. Njalo ngamasabatha. Siyakoklina ukuthi sikwazi ukhonza uJehova. Kodwa unyazi lo uNkulunkulu wethu. Amen. Lezi nasentshele zona izinto eziphathekayo phela iGypsy isandokuyini anizwanga. Aphephisane amabhalabhala ayiphephisane bafethu. Angiyona mina ibhola bafethu. Kodwa nje washo unyazi. Bathe baba manje labo bayashayana babethile manje. Wathi hayi qala niyodlala nesandawana nisishaye. Bese nibuya khona ngizothola manishaya lapha. Baba manje basithele wathi hayi lalela abantu shithi goalkeeper. Sithando bambayo. Siyabonga bafethu. Sibonga umsake wenu ukuzoselekelela ngizosibuka la sikhona. Sesiyazi njengoba esho mfowethu asiyikulala manje. Kodwa siya emsebenzini sithunywe unyazi asiyogezela abantu ngoba abanye bafe bephethe ibha. Basaziphethe abanye baziphathisiwe sebefile. Kodwa ahamba yolwa impi kulomuntu wakudubula. Lo muntu inkinga yomuntu mayesayishonile umnika isikhathi ahamba ukulala abantu. Akuvuki lo file. Uvuka umoya wakhe ungene kophilayo. Ebese yobulala omunye. Nalo futhi ngokunjalo uzothi na angafa bathi abantu semulela umfowethu kuvuka omunye umoya uyobulala omunye. Seko unyazi phambi sesandelezo ukuthi izwe eniphethe kakhulukazi wena kumuntu omdala njengokuliphethe uNkulunkulu akabe ngakuwe mfowethu. Ubambene nenyathi ngempolo. Ubamba inyathi yazi inyathi buffalo. Ungayibamba ngempolo manje. Ubamba inyathi ngempolo phela uMasekolo bathathe bonke. Asike isithude. Ngisawula sekona sisona isithude. Mawuphethela abantu ngokuthandaza ukuthi Nkosi ngiyavuka ngemsebenzini. Nkosi ngiyabonga ngishayisile. Ngicela ungiphe ukuthi ngikwazi ukucabanga ukuthi abantu baphathwe kanjani. Ungathi ngokuhlakanipha kwakho cha ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Kodwa sibonga ukuthi nibe sonyazini. Nizosho ukuthi inyazi lezulu zikhona. Siyakwazi ngicela ukuthatha ke leli thuba
masishane ngiye baba umphathi walapha ekhaya usokhaya wethu asho ukuthi uzokwenziwa njani ngoba cabanga ukuthi yena ophethe lokho akuphethe angifuni ukungena lapho kodwa uzosho nje ukuthi uthini ubaba uLisofi uthi uphathele ini ingane zakhe lelo zinja lishoyo aliphathele ingane zakhe liningi kuthina. Ngibonga ngoba ubaba uLisofi useshilo enkulumweni yakhe wathi uzolakha ithuba lokuthi ahlehle hayi namhlanje kodwa uzosipha ithuba mhlambe masishane ukuthi sohlala phansi sibuholi besonto sibuke ukuthi sisebenza kanjani. Kuningi futhi kuningi siqake into ongakazuyibona kodwa uma ungasipha lelo thuba siyothokoza ngoba even imizi nje sikuyona siyakhela ushembe ayike ezinye even le entabazwe la kusetshenzwa khona sisenkingeni ongazuyibona izwe lethu la colonize wake ngeke siyoqoda amathemba ethu akuningi ukuthi nayo sikhululela le ndawo akwazi ushembe ukukhonza kuyona ngokukhululeka ba ngiyehleka amazwi ukuthi ngakhuluma ngithini ngoba ngihamba nalaba ngiphetheyo nabefundisi but if angitake imfundisi la ngizotakeka khona uma isizulu singasaphumi kahle uzongixolela lebali ngibingelele futhi kuma Nazareth Walk amen inkosi yasePhakameni ngifikile ngobani ezikhansela into engizisho umfundisi ngisebenzana kahle ne-leadership yala and bathe bangibiza ukuthi council sinenkinga kade asibambisane angizongena kakhulu kulo sakwenzayo njengoba ngicalile sathuleka but into engizoyisho ukuthi mfundisi mawubona lapha ngathi ufaka amehlo wakhe ngaphaya unebhaki iphethe ama-sweets ngithema ngifika lana silokuthi sibambisana nobuholi ngathi ngifuna le ndawo le angisenze ama-steps siqalile ngithi sonto ngiyayazi laba bala bayazi ukuthi ukhuluma ngani naleya bhodo leya ilaphaya sibonge ukubambisana and ngoba nginobhuti omkhulu la ngicakeka khona ngizomfonela ngithi bhuti laba laba bayathandaza babiza uNkulunkulu bababiza uNkulunkulu mama isizulu siyabaleka when they call this God that are praying they pray and say uPremier Banyaza Lusofi phatha abantu kahle so ngathi masiya laphaya asihambe namadustbin sisayenze step number 1 ngoba ngaphaya okhala ngakho ngisayenza inhlelo zakhona nebrass sizawuthola la kwamasipala beside ngiyenzile so sizoya kule enkina yomfundisi izawuphela ayijabulisi ngoba into eklinwayo akusinto engiyithandayo mina ezekhansela so ngoba manje silethe lamadustbin ukuthi asiklina ake kube right siyongena kuleya yesibili uma kuhlula ngiyobuyela kubhuti umdala ngithi bhuti umdala bayangihlula uzobabiza bonke uzoba nesicazululo la sinikeze nje isikhathi akeke ngibe mude ngibonge ukuthi ngize la ngiyathemba ukuba la ngaleyo mini ufuna ubuholi balelo khali nobuholi beprovince nayo Banyaza hayi one message uzophendula one message la ku-engine uzophendula la one message down ku-engine uzophendula and kuzonyakezeka
sinciphisile ukuthi singezi sigcwele ne sithe paranyana sinabo buthi bethu bayathanda la emanye amajuzi enze ukuthi babe bangabi right ngoba hayi siyenkonzweni sizobaletha nabo ngoba ngathi iyafuneka le ngiyayithanda leso Soweto sizobaletha nabo baphume kule juice zabo babe right ngoba leadership yonke ayifiki lapho bazalwana bonke la ngibonge lapha ngeke ngibe umuntu etiringa chivenda ndolimuwa Siyabonga kakhulu Bangcwele. Ake sibhekise amehlo ezantsi. Lapha ya khona iziphathi eziphatha umphiphambe inkucuza uthi ubaba ukhansela nobaba uNdunankulu Premier asizisebenzise leza ziphathi onke siqoqa ukuze indawo yethu ibe clean basinikeza nanti amadustbin sifake kuwona amen angazi ke ba uPremier amadustbin lawa saphenduka inkinga cela nisigcinele wona bafowethu lapha ekhaya uyazi amadustbin lawa uthola umuntu eqhuba idustbin kanti uqhuba inkinga phakathi bayawantshontsha amadustbin bayotshontsha ngawo niwaphathe kahle bafowethu angabe isikhali sokuthi kuyontshontshwa ngala madustbin no manqeda ukuclean nifake phakathi ihamba yokuchithwa nibuye niwawashe niwagcine endaweni ephephile ngoba ngiyawazi ngibonile kakhulu bake baqhuba imbuzi ngalo bafake phakathi imbuzi umcele eqhube uthi nayo uthi uqhuba imbuzi yakho uthi uthini ngiyezwa manje siyabonga kakhulu siyabonga Ndunankulu siyabonga kakhulu nethimba ohamba nalo ungasilibali mfowethu ubhuti omdala wena kodwa ngimdala kancane kuwena kodwa ungiphethe umqhoqobele usiqhoqobele ngiyabona nje bekhuluma ubhuti ngiyafisa angazi ngenza kanjani ukuthi leyanto leya esekwenza lapha yana lenkonzo yakusasa ibaluleke ngendlela engazi ngibona ngoba baphamisa izandla abantu ezweni oluphethe bathi hayi sekwenele enough is enough abantu bafile uke wangikhomba ilist ngayithuka ilist yabantu abafile kulabo bantu abafile kuseni intandane kulabo bantu abafile kunabafelokazi izithi le ndoda ephethe lapha ya uwatha ithi nomfazi wami ula phakathi wakudutshulwa mina wafuna unkosikazi lezo ngane ziphi ngoba indoda ayikwazi indoda ikwazi ukondla madoda ulawondlayo yabo mawungondla unenkinga funda ukondla unkosikazi uyena ukwazi ugona ingane ayisekela kumnyama phela kodwa ulenkosikazi madoda iyosebenzela u5 rand ukuthi ithenge ipaki lenkukhu kudla ingane mayesefake kodwa leza insizwa ngizithandile ngozeza kushembe zathi shembe sekusele wena manje ukuthi usilamulele kulempi thina ukuthi ukuhlakanipha kuphelile sibangela imizila sabulalana kodwa umgwaqo ukhona ziyahamba futhi imoto azimile kodwa abantu bafile intandane zigcwele umhlaba wonke alikho ilokishi ayikho inkosi engangcwabanga umuntu ematekisini mina ngangithi ngithenge itekisi bala abazali bami bathi ungalithengi itekisi wena nje ngeke ulunge ufuna ukukhuluma iqiniso njalo bazokunquma etekisini ngathi ngiyabehlula uma wayesethi makimi lalela ngoba uyangehlula iveno naye ngithi he usuthenga ikhumbi manje he wathi ikhumbi yolayisha abantu uma beyokungcwaba iveni yolayisha isidumbu sakho kusente yodwa hamba uthenga ibhokisi ulifake phansi kombhede usiqale kulo ngaphambi izandla kuma ngathi hayi hayi yobe sengiyayeka mase ngithi ngaya kule ndoda engithengisela ngathi hayi ndoda hayi bayanqaba ekhaya
nansi imali ngibuyisela leyo mali leyo wathi hayi nansi imali yakho ngathi nayi imoto yakho ngase ngithengile usiyayi kodwa ngenxa ukuthi abazali bakhuluma kanje ngase ngiyayeka kodwa manje akuyekeki ngoba kulaphila khona ingane ukuthi asihlanganeni lapha siyothandaza uNkulunkulu sicele lokho asithume khona uNkulunkulu kwenzeke kube impumelelo. Ngiyabonga kakhulu. Sizocela ukuvula ithuba lo baba mabefisa ukunikela izingane zize kubona banikele ngalokho abanikela ngakho bese bekwazi ukuthi basidede kancane bese isala ke unikelwa iminikelo bekhulunywa ngayo nabecelo mhlambe mazoba khona ngoba njengoba beze konke labantu laba omunye nomunye uthola usizo lwakhe. Njengobona belana nje wonke umuntu la unosizo. Inkinga yethu siyagula sonke kodwa amawodwa ahlukene. Sibonana mase siphumela ngaphandle esibhedlela awukanawe yakhula. Kodwa umthetho wethu siyagula ngeke umuntu ongenayo inkinga kubo. Yilokho esicela abantwana bhuti omdala beze nembenge beze kobaba banikelise bese siyakhululeka siye lapha ngaphandle. Amen. Ukuphakama abantu abangcwele. Amen. Makhosikazi yangena futhi ngomhlalo. Amen. Izwi lamkhokheli ucelile ukuthi omama ibhaya bazofaka ngesabatho ezayo ibhaya imbovu. Amen. Osindusise. Oh!